Ni ibyegeranyo Sport Rwanda nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane aho udukurikira uherereye muri rusange. Twebwe rero twahisemo siporo, twebwe twigarukira ku makuru aba ari kuvugwa muri siporo muri rusange, ariko by'umwihariko amakuru aba avugwa ku ikipe y'igihugu Amavubi n'andi makuru aba agenda acaracara hano mu Rwanda, nubwo bitatubuza kuba twanyuzamo tukavuga n'amakuru aba agenda avugwa hanze y'u Rwanda, by'umwihariko hariya ku mugabane w'i Burayi muri rusange. Twebwe rero n'ubundi nta kindi tutuzanye, ariko mbere y'uko twancena rwose reka mbanze nsuhuze abadukurikira baherereye hirya no hino ku isi, muri diaspora nyarwanda rwose, abaherereye ari Mozambique nenya mbona badukurikira, United States n'ahandi hirya no hino, aho waba uri hose pfa kuba ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko by'umwihariko ukunda no gukurikira ibyegeranyo Sport Rwanda warakanze subscribe, nawe aribwo ugifungura subscribe nicyo gihe kugira ngo nawe tujye tubana muri aya makuru y'imikino. Amakuru tugiye kuganira rero kano kanya, tugiye kuganira rwose ku rugendo ruva Abidjan rwerekeza i Durban. Turareba rwose uko rwagenze, turaza kuganira kuri shushu w'abanyarwanda abantu bose barimo barakunda, ni Georgia Kwizera. Tuze kumuganira rwose turebe byinshi kuri we, nyuma rero tuze gusoreza Manzi Thierry na Mutsinzi Ange rwose bararya barimenge, kuko hari indi ntwaro kabumbu Amavubi ari buze kumanukana very soon guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo rero turareberaho muri rusange, don't go anywhere rwose, reka tubane muri iki kiganiro mpaka kirangiye, hanyuma wisobanukirwe rwose n'amakuru agezweho muri timu nasiyonari rwose, timu national team rwose, umenye amakuru aba ari kugenda ayivugwamo n'amahirwe menshi cyane rwose, n'umwuka mwiza cyane na morali yagarutse. Turaza kuza kuba tubirebera hamwe hano ku byegeranyo Sport Rwanda. Ubwo reka turangizanye ikiganiro tunakomeza rwose, twancene rero n'ikiganiro muri rusange. Nk'uko nari mbivuze, duhere i Durban rwose, ariko ni urugendo rutari rworoshye, urugendo rw'amasaha agera ku 9 kuva i Abidjan rwose, kuko bahagurutse ku isaha saa 5 n'igice ari i Abidjan, nk'uko amakuru twayahawe na bagenzi bacu bareya barimo Jarek imfura y'iwacu rwose, muramuzi kuri BBFM Umwezi, na David n'abandi bagenzi bari kumwe hariya b'abanyamakuru, nibo bagiye baduha gahunda uko yari imeze kugeza izi saha rwose bageze i Durban. Rero bakomeje baca Kinshasa rwose, abantu benshi bari bagezemo ikikango mu kumva Amavubi yaciye i Kinshasa n'umutekano muke, ariko babashije kuhava amahoro, kuko nta handi rwose indege yari iteganyije kunyura uretse i Kinshasa. Baciye ku kibuga hariya rero cy'indege, bahaguruka rero directement berekeza hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo i Johannesburg. Ndimo mbona video rwose Jarike yaduhaye, ubona ko Johannesburg ari umujyi uteye imbere, umujyi ubona ko urimo ibikorwa remezo bidasanzwe rwose muri rusange. So mu masaha y'igitondo rero nibwo abasore b'ikipe y'igihugu Amavubi bageze hariya Johannesburg, bafata akaruhuko gatoya kugeza ku isaha y'isaa 6:35 ubwo bahagurukaga bafata urugendo berekeza i Durban rwose mu ntara ya KwaZulu Natal, aho umukino uzabera. Ni urugendo rw'isaha 1 n'igice rwose, bafashe imodoka niyo yabahagurukije hariya i Johannesburg iberekeza i Durban. Hamwe mujya mwumva iyi ifi yaririye urutsinga rwose, cyangwa se aya mafi ya fiber anabaca mu nyanja ajyana za interinete, tukaba dufite ikibazo hano muri East Africa. Ni urugendo rutari rworoshye rero, abasore babashije kuhagera rwose, ubona ko ari imvune, bananiwe cyane. Bahise berekeza mu imwe muri hoteli ya hariya i Durban,
bajya kuruhukiramo. Uyu munsi wose nta kintu giteganyijwe ko bari buze gukora, ni ikiruhuko. Abasore barabanza baruhuke, bafate furesheri kabisa, bongere bagaruke muri mudu, ubundi ku munsi w'ejo imyitozo yongere igaruke, bakore imyitozo abasore bitegura mace yo ku munsi wo ku wa kabiri, mace izaduhuza n'ikipe ya Lesotho yarayisasiye rwose, ikipe ya Zimbabwe. Ni mace izaba ku isaha y'isaa 12 rwose, don't miss of this match. Rero nuko urugendo rwari rumeze. Twigarukire rero mu dukuru cyangwa se utuntu n'utundi mu ikipe y'igihugu Amavubi, aho rwose nabaye mbakoreye inkuru y'incamugongo ku mukinnyi Raphael Yorke. Hari andi makuru yaje kuba asohoka, ngira ngo umugenzi wacu Mutangazaji ari bamwe bari mu gihugu cya Suwede bagerageje kumuha amakuru y'uno mukinnyi, bamwita Raphael Yorke. Bavuga ko uno mukinnyi rwose n'ubundi nubwo yari yagize ikibazo cy'imvune, bavuze ko ari ikibazo cy'imvune, ngo ni umusore n'ubundi rwose ubona ko ngo n'ibivugwa n'ibyo bamubwiye ko uno musore ashobora kuba afata ku cyo bita umugongo w'ingona cyangwa se akamogi. Rero akaba ari nayo mpamvu rwose ya poor performance y'uno mukinnyi. Gusa nta gihamya tubifitiye, turi gukotinga mugenzi wacu bamwita Mutangazaji, rwose niwe waje kuba atangaza aya makuru. Ariko hari n'andi makuru yaje kuba ajya hanze avuga ko uno musore afite ikibazo cy'imvune rwose kirekire mu ikipe yamaze igihe kinini cyane ari muri Suwede adakina imikino ya shampiyona mu cyiciro cya kabiri muri Suwede, iyi kipe ya Jeffrey F. Rero n'umusore ngo akaba afite imvune ahora ahisha, rwose ngo atajya akunda kuvuga, akaba akina ari gukinira ku mvune, ari nabyo byatumye rwose ajya mu kibuga, ariko bikanga. Andi makuru rero yamuvuzweho n'andi arimo avuga ko uno musore ngo umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi ngo yaba yarabonye rwose ubushobozi bwe nta kirimo, kandi ngo ubona ko ari umusore usaba ibintu bihambaye cyane, kuko ngo guhaguruka byibura agomba kuba yemerewe miliyoni 3 n'ibihumbi 3 by'idolari, kumva kugira ngo aze, kandi kumva ko ari umusore nyine utwara byinshi cyane. Ariko wareba umusaruro we kuva yahamagarwa, ukabona ko uri hasi rwose. Hari n'abatari gutinya kuvuga ko uno musore ashobora kuba atazongera guhamagarwa vuba, cyane ko ari umusore ukiri mutoya, akazabanza akajya kuri forume. Ingaruka zose nk'izi zose ni ingaruka zo kuba baramuhamagaye igitaraganya rwose atari yanakira. Rero ngo bakaba bazongera kumuhamagara uno musore yarakize. Iyi ni profit rero ku mukinnyi mushyashya, shusho w'Abanyarwanda bakunda kwita Georgia Kwizera. Georgia Kwizera murabizi ko ubushize rwose ntabwo yari yabonye umwanya wo kubanzamo kuri match ya Benin, Amavubi yari yatsinzwe. So rero Georgia Kwizera yaje rwose no kujyamo asimbura uno musore Raphael Yorke. Mu kujyamo rwose tushe nk'ebyiri yakozeho, Abanyarwanda bose bahise bashyiraho vi, barakomfirima, baravuga ngo uyu niyo musore rwose Amavubi yarakeneye, ahubwo ikibura ni ukumuha umwanya uhagije wo kugira ngo twereke ibimurimo, no kugira ngo agaragaze skills ze cyangwa se ubumenyi bwe bushobora no kuba bwafasha ikipe y'igihugu. Twongere tubone ya masantere. Wabonye ko akimana no kujyamo Mangwende twari twabonye exposition yiwe rwose, ubona ko power performance yo muri la match twa turimo turayibona cyane, kubera ko Raphael Yorke rwose nta kintu yamufashaga, ntiyazaga kumukuvura inyuma, yabaga yibera aho ngaho imbere. Ariko andi makuru rwose ntagenda ntababwiye kuri Raphael Yorke ngo bavumbuye. Raphael Yorke burango ni umukinnyi ukina kuri gatatu hariya rwose mu gihugu cya Suwede, abamukurikiranira hafi, ngakina kuri gatatu, ariko yageze hano arabyanga, akashaka kujya kwitsimba imbere kugira ngo batabona intege nkeya ziwe muri rusange. Twikomereze kuri Georgia Kwizera. Georgia Kwizera rero biteganyijwe ko rwose
ku munsi w'ejo bakiri ni Abidjan, uyu musore kubera ko nta n'umwanya uhagije wo gukina yari afite, banaramutse bakora imyitozo rwose we na bagenzi be, barimo Mugisha Bonheur Casemiro, nabo rwose baramutse bakora utuntu twitozo nk'abantu batabonye umwanya munini wo gukina hariya, cyane cyane nyine nuko impamvu ngo atari yanashyizwemo ngaruko uno mukinnyi ngo nta gihe kirekire cyangwa se nta mwanya munini yigeze akorana imyitozo na bagenzi be. Rero ibi byamuteye guhita akora cyane, guhita akorana imyitozo na bagenzi be mu gitondo kugira ngo kwa kumenyerana bavugaga hagati ye n'abakinnyi kubeho muri rusange. Georgia Kwizera rero shusho y'abanyarwanda rwose mwitege ko ku munsi wo kuwa kabiri ku isaha saa 12 azaba akirimo rwose ikibuga, uruhande rumwe rurimo ruracaho rwose Georgia Kwizera, urundi ruhande rurimo ruracaho uwo mukinnyi birirwa banenga cyane, Mugisha Gilbert Barafinda, ubona ko ngo performance yiwe yasubiye hasi, nawe ngo bikomeje gutya bikazarangira umutoza mukuye icyizere, cyane ko kujyamo kwe bishobora kuba ari wa muvuduko we none ya pesi cyangwa se wa muvuduko tumuziho ntago akiwukoresha cyane rwose, usigaye ubona ko umuvuduko ntawo. Rero ngo umutoza aramutse amukuye icyizere nawe byazamugora kugira ngo yongere agaruke mu ekipe nationale rwose, ubona ko no mu ikipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu naho performance ye biri hasi. Rero bino bintu bikimusunika, ni twibuke ko ari nawe mukinnyi watsinze igitego kuri Afurika y'Epfo rwose, ko ejo bundi kuri wa mukino yabeshye abanyarwanda muri rusange. So rero dushyigikire rwose Amavubi dutsinda Lesotho, twisubiza umwanya wacu rwose, mwanya wa mbere tuhita tuwukenyereraho, ni amahirwe cyane rwose muri ekipe nationale Brothers. So twikomereze rero, Mutsinzi Ange na Manzi Thierry biriya bintu bakomeje kwikoresha hari inyuma muri defense, nyuma y'uburangare rwose ejo bundi bakoze, umukinnyi abatsindana igitego ubona ko ahagaze wenyine nta muntu ugeze umumarika, amateka ngo ashobora kuba agiye guhinduka. U Rwanda rurakomeje rwose guhiga abakinnyi cyangwa se gushaka abakinnyi hirya no hino ku isi baba bafitanye isano n'ahangaha mu Rwanda rwose muri rusange, ari nayo mpamvu tugiye kubabwira umwe mu badefanseri rwose bashobora kuza hano mu Rwanda, bakaba batanga akazi kuri ekipe cyangwa se ku bakinnyi basanzwe bari muri ekipe nationale. Biriya bintu rwose Mangwende na Manzi Thierry bakomeze kwikoresha, ejo bundi badusebya twari tuzi ko ikipe y'igihugu izwiho akantu ko kudefanda, ariko bakabatsindana igitego cy'uburangare nka kiriya. Uno mukinnyi rero ngo araza kuba anyarukira mu ikipe y'igihugu Amavubi, ngira ngo ni umukinnyi nabonye Umulisa Eric muramuzi, wa muvandimwe wacu w'ingoma ujya ufasha rwose federasiyo na minisiteri gushaka abakinnyi bafite aho bahuriye n'u Rwanda bakina hirya no hino ku isi. Yamaze kuba rwose abishyiraho soon as possible rwose, mu ikipe y'igihugu muri game zizakurikira, ubwo ni nko mu kwa 9, mu by'ukuri mu gushaka tike y'igikombe cya Afurika cyangwa se kujya muri kane, no mukinnyi ashobora kuzifashishwa. Amatsiko murayafite mubabwire, cyakora ndashimira abantu tugezenyeje kuri uno munota bakiri kutwumva muri rusange, ni ab'agaciro cyane, by'umwihariko abantu dusozanya. Rero reka tunihute, ndeke kugumya kubicisha amatsiko, turebere hamwe uno mukinnyi, tumenye profile yiwe, tumenye akomoka hehe, se byakunda ko yahita aza. Ni umukinnyi witwa Fanuel Kavita, yavutse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1993, akaba afite imyaka 31 y'amavuko. Ni umukinnyi wavukiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Lubumbashi, Zaire rwose yitwaga Zaire, kumva ko ari na icyo ahuriyeho na Georgia Kwizera. Georgia Kwizera we nawe yavukiye za Bukavu,
ufite papa we w'umunyarwanda rwose ngo ukomoka za Rusizi na mama y'umukongomani. So actually rero uno mukinnyi Fanuel Kavita akaba afite uburebure bwa metero imwe na santimetero 85. Ni umudefanseri rero, niyo pozisiyo akinaho rero. Akaba yarakinnye mu makipe y'abatoya muri 2010 kugeza muri 2011 yari ari mu ikipe ya Rio Salt Lakes AZ yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero akaba yarakinnye imikino y'amakoreje cyangwa se imikino ihuza za koreje hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarakinnye rwose koreje muri 2011 2014 koreje Clemson Tigers. Nta bitego hano batwereka cyangwa se imikino yayikiniye, ariko amakipe makuru uno musore yakiniye nk'uko nabivuze, ikipe yahereye n'ubundi akinamo y'abatoya yaje no kuyigarukamo muri 2015 2016 yitwa Rio Salt Lake AZ. Ayikinira imikino igera kuri 3, nta gitego yabashije kuba yayitsindira. Rero 2015 2016 yaje gutizwa muri Rio Monarchy ku ntizanyo rwose, ayikinira imikino 38 ayitsindira igitego kimwe. So 2017 sezo 2017 muri Puerto Rico rwose FC niyo kipe yerekejemo, ayikinira imikino 27 ayitsindira igitego kimwe. Sezo 2018 rwose 2020 yaje kuba akinira ikipe ya Saint Louis Football Club, aza kuyikinira imikino igera kuri 79 ayitsindira ibitego 3. Sezo rero guturuka 2021 kugeza n'uno mwaka rwose akaba akinira ikipe ya Birmingham Region Football Club, yari rwose nayo mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze kuyiterera rwose imikino igera kuri 96. Ikindi kandi wamenya kuri uno mukinnyi rwose bamwita Fanuel Kavita rwose, umukinnyi soon as possible aratanga akazi hano mu Rwanda muri ya gahunda rwose yatubazaniye ya Maurice Eric. Uyu rero Fanuel Kavita ni kapiteni w'ikipe ya Birmingham Region Football Club aka kanya, aho shampiyona yari igeze ku munsi wa 12, bakaba bari ku mwanya wa 5 n'amanota agera kuri 18. Bakaba barusha ikipe ya Georgia Kwizera ariyo Rhode Islands Football Club yara mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imikino igera kuri 7. Kuba afite rero mama we ukomoka mu Rwanda rero ni ukuvuga ko yemerewe kuba yakinira ikipe y'igihugu, atagongwa na bya bindi byatumye Ani Elija adakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Ni umukinnyi rwose mbona wumutse kabisa, sa n'abanyarwanda kabisa. Turamutse tumubonye ari ahantu inyuma, nubwo ubona sekiteri inyuma dufite abakinnyi bakomeye cyane, ureba n'abasigaye ukabona barakomeye, barimo nka ba Rwatubyaye, ariko kuko nabivuze bari abasore rwose bakomeje biriya bintu rwose. Uno mukinnyi yazabaryana inamba rwose aramutse agikandagiyemo. So ni ibyo ngibyo twashaka kugira ngo tubabwire. Reka ndagushimire rwose wowe twabanye kuva dutangiye kugeza dusozanyije. Nkunda abantu dusozanya ikiganiro ubundi ukumva ido n'ido from beginning to the end. Reka twese rero randevu ibe ku munsi wo kuwa kabiri dushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi.
Amavubi rwose nta mvune n'imwe irimo, ejo barakora imyitozo, ejo turabakubita gahunda y'umunsi wose ukuntu imeze. Nta handi narakubwiye ngo nta handi ushobora gukura amakuru avugwa muri equipe nationale uretse aha ngaha ku byegeranyo Sport Rwanda channel, number one channel of sport in Rwanda. So rero ubu se sinakubwira ngo komeza ugire ibihe byiza cyane, reka bamwe nakomeza ugire ibihe byiza cyane rwose. Twongere mu kanya gatoya turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa mu mikino. Hari isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi bamwe bahinduranya ama ekipe hano mu Rwanda, by'umwihariko Nyamukandagira, Murera, namwe polisi nayo ndabona imeze nabi rwose, yamaze kwibuka Ojera, irashaka Kirongozi, tayari Aneri jagezemo. Wow, iramara abantu kabisa. So komeza ugubwe neza rero, mu kanya ndaje tuyayage rwose. Ntukore ikosa ryo kuba utari ready cyangwa se ryo kuba udafite MBs. Kanda subscribe by the way, kanda sabone, una partage cyangwa se urasharinga ikiganiro groupe zose ubamo, ku mbuga nkoranyambaga zose ubamo, kugira ngo n'abandi babashe kuzabibonera amakuru agezweho ku gihe. Bye bye.